पंजाब सही हुमद्राई सूरब नुपा लेखीदबग लोनना लेबा असिदा नोवेल कोरोना वायरस न सियनखिब मिगी मसिंग मरी सुख्रे पॉजिटिव ओरब मिगी मसिंगना चाम 33 सुख्रे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पीएमओ दगी पब्लिक मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट तौरे हाइना प्रेस रिलीज अमा सोशल मीडिया दा संदोललिब असि सासिनब आरानमनि हाइना प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने सेंगदुरकनी ससाद के थौदोक तमैना तुमने साख्रब युम चाम निफुगी मियोइसिंगदा लैंगा की माइकेदगी लुपा लाख अहुम की सनफम पीरगनी हाइना स्टेट कैबिनेट ने वारिक लौख्रे ससाद युमई साखिबगी थौदोक मतुंगदा कामजोंग डिस्ट्रिक्ट सीआरपीसी के सेक्शन चाम निफुमरी चलाइदुना सिक्योरिटी अकनबा सेक्शन थौरांग लौखटली युम लेजद्रब खुंजा सिंगदी अवाब मौंग पुंसी लेली सेनापति डिस्ट्रिक्ट की पावमता एरिया कुंथ्रामरी सुब असम राइफल्सना फ्रीसिंग चेकिंग चथबद फाबनी हाइबा एनएसएन आईएम की काद मंगा सब साब एविडेंस फंगदी हाइदना थादोखरे अमसुंग बोर्ड लोब क्लास 10 एग्जामिनेशन द सब्जेक्ट तरु के क्वेश्चन लिक ओइबद सेनबनी हाइबा मरु बमियोई अनि ngasi देसाम बदी एम्स न पावमी सिंग ममांग द पुथोखरे मैं खुरमजरी अदुम बिरबस इम्पैक्ट न्यूज़ नी आई तकलमम सियाम कनन हाउजिक फुंजा से फावबगी मरबा पाव सिंग याम द पिजरी पंजाब द सही हुमद्रानि थोई सूरब नुपा अमा लैखिदबग लोनना लैबा असिदा कोविड-19 सियन खिबा मिगी मसिंग मरी सुख्रे पॉजिटिव ओरब मिगी मसिंगना चामग 33 सुख्रे नुमित 15 रोमगी ममांगदा जर्मनी इटाली फावरगा लाखिब नुपा से पंजाब की नवंसर डिस्ट्रिक्ट लैब हॉस्पिटल अमद यामना कन्ना थबक नादुना सिखिबनी अहानबो ओइना कर्नाटका द सही 33 सूरब नुपा अमा लैखिदबनी मदुगी मतुंगदा अनिसुब ओइना दिल्लीदा सही 49 गी नुपी अमा अदुगा अहुम सुब ओइना मुंबईदा सही 54 गी नुपा अमा लैखिदबनी ngasi anoba case 19 amaga thengnakhibani haina health ministry gi maikaidagi phongdorakle hauji fawbada foreign macha kunmanga yauri foreign national kunmanga gi manungda italy macha 38 philippines macha ahum UK macha ani aduga Canada Indonesia masuk Singapore macha amamni hauji fawbada leba asida virus asinami ahum mari sian gre laikhidraba mi singa dudi Delhi Karnataka amadi Maharashtra dagini loinana mi itara mangadi cure oiduna discharge tawkhre haire hauji fawbagi oina Delhi da mi tarani thoi Uttar Pradesh da 38 Maharashtra da nifumanga Kerala da 38 Karnataka da 3 हरियाणा द 38 लद्दाख द 9 जम्मू एंड कश्मीर द 3 तेलंगाना द 3 राजस्थान द 38 तमिलनाडु द 2 आंध्र प्रदेश उड़ीसा उत्तराखंड वेस्ट बेंगल पौंडीचेरी चंडीगढ़ अमसुंग पंजाब द अममनी नाकलमरमदा मालेम की ओइना कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस मसिंग असि लाख अनिगा लिसिंग कुंतरे का चौवा सुबना मंगा सुखरे सिहन खिबना मियो लिसिंग मापन का चौहुम सुबना अहुम नि हाइना अदुगा मियोई लिसिंग मरफुमंगागा समापन हुमा थोइना रिकवर तौबंगमले हाइरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस तगी पब्लिक मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट तौरे हाइना प्रेस रिलीज अमा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिंगदा सदौलिबा असि सासिनब आरामनि हाइना प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB न मखोइगी ट्विटर हैंडल दा खंगलखली PIB न मखा ताना नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल दगी असिगुम पाव अमता संदोखिब लैते मसि मियोइ खरना मियाम द मिपाइब फोनब सथब थौरांगने मियामना असिगुम पाव असिदा थाजब थंबिगनु हाइरे कोरोना वायरस लाइना की मतंग द अवेयरनेस कैंपेन मंगसी बीजेपी इम्फाल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट न सिंधना ख्वारमन कैथियल की अकोइबदा सथखरे कैंपेन असि मनुंग सन्ना तमथिरब अमसुंग संदोकन लाइना असिदगी ngaktoknanaba kari section thorang sing lawgani haibagi matangda sugaina takpa leaflet sing asadok sing amasung kaithil fambi ima sing yenthokhi ngasigi campaign adu sar yakiba BJP Imphal Central District President A
Puina Vantana, ngasi Kwaramang Kaitil, Akoibadagi, Hauduk Liba campaign asi, Makatana City, Asik, Akoibada Ladiba, Kaitil Sing Maruina, Singjamai, Lamlong, Konung Mamanga Basung, Sing Bamapam Sing the Su, Sataduna, Miam, the Laina Asiki Matanga, Mamutana Kangana Honagani Hainasu, Fongdoki. पृथ्वी हजिकी किनारब पैंडमिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन औथोखब अखोगी कोरोना वायरस अखोगी नोवेल कोविड-19 हाइजु खंगनरिबा हारिबा साथीरबा महिकसिदगी अखोइना चेक्शन थरां लखोटनबा अखोगी मियाम तिम मफम हायगदी अखोई इमा कैथेल से लाक्चदुना अखोई बीजेपी इम्फाल डिस्ट्रिक्ट की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम चिंपुनदुना अखोगी सुमे अवेयरनेस प्रोग्राम मचामा अंथोपा लाक्चबने अखोइना सिगी मफम इमा कैथेल जे लोरे मतुंगदा अखोइना सिंगजमई अमसुंग कोनुंग ममांगी इमा कैथेल लेबसिंजे से अखोइना मफम चत्तना हाइबा अखोगी अवेयरनेस प्रोग्राम जे अखोई पांथोकजगने Imphal West District Deputy Commissioner na Relief and Disasters Management ta COVID-19 sanduktanabagi sakstarang salakotnaba tongan ba mapam mapanda quarantine amasung isolation facilities sing onthoknabagi mapping tawnaba khaijakre Impact News na phama pawda quarantine mapping gidamakta kangalaba mafam sing adudi ISRD Academy Gari Awang Lekai Imphal Valley Academy Gari Makha Lekai UNACO School Maitra Makha Lekai Harvard School Changangi Usekon Extra H School Gari Awang Lekai ni isolation facilities oinabagi damakta mapping tawgodori ba mafam sing aduna Sis Hospital and Research Center Ras Medi City Imphal Hospital and Research Center amasung Sky Hospital ni COVID-19 की matang da noma gi oiba awareness program amang si Jiribam district pangthokre Jiribam gi Sampanagar da leiba Sampanagar community hall da pangthokiba awareness adu all Jiribam United Club Association amasung District Health Society Jiribam anina khusam na dun sinmani thoramadu CHC Jiribam gi Dr. Singh amasung Dr. Singh na miyam da COVID-19 dagi matau karam na ngak thokani amasung matau karam na marks sijinagani haibana singba gi matang sing da sugai na taki Awareness program da Dibong Gram Pansat ki Pradhan R.K. Dobinsana Ajuka ki President Motum Maipaksuna Mangang Yawol Club Champanagar ki President N. Manikanta Su Saruyaki. Directorate of Transport na COVID-19 sandok tanabagi section tharang silakot po oina lana license piba matam khargi oina thingle hairakli. Mori ki tongan ba mafam singda COVID-19 dagi ngakthoknabagi matangda paktaknana awareness pibagi thabak sathari ngasisu Primary Health Center Mori amasung nifumdoi subasam Rifles Mori Battalion gi kangbuna Mori amasung akoibada laidiba school amasung khul kayada awareness piki mafam singaduda mi yamna pundanaba lok thungba mi gi manakta sangdanaba lok thungba mi singna mask upnanaba khut toina hamnanaba masung hen sanitizer sizinanaba pautak sing PK. COVID-19 ki mipaiba amalam namasida lalakliba sige maram oiraga tha sige kunmanga da pangthokadoriba maitei singi sei hobagi komai serauba numita hiang thangi haibong sing kaba hadak sei gi oinadui oinadi miyamna lepinaba Kamakhya Social Youth Club hiang thangi serula mana khangalakli Loinana club asina pangthokani haina tauramba first state level led estomba Memorial Day and Night Foreman Airside Soccer Tournament su COVID-19 gi mi paiba asina maram oiraga matam kaktana yaithoklagani haina su paw sinama katana khangalakli Laivas the house coronavirus ki orili bafiba masida state government na lokalapa section tharangi makhada Thawal district tasu ina line permit piba gi thabak ngasida gi hauraga April tara manga faba atingba thamkre Hiramasigi matang na Thawal District Assistant Commissioner Dr. Polem Lenina Kanagumana ILP gamari lenaba Miyoi Singna Tamthiba Atingbasi Thamliba Atingbasi Komthok Labamatungda Hanagum DC Complex ta Laklaga ILP renew natraga Anoba Tanba Yagani Hairakli Panbayabadi Haukiba January Amadagi Chanaba Haukraba Matungda Thawal District Administration Napuna Inner Line Permit Satru Humudra Mapan Pikre Masida Revenue collection oina lupa lak ahum galising puntraga samapan khongat pangamle so hairi CUT film production na putokpa Manipuri feature film Aron Mawari gi
Premier So Mas Kunmangada MSFDS the Tawani Haina Toramado Coronavirus Ki Laisat Namara Moiraga April Taramatoi the Yatok Lehaina Production Company Asigi Chairman Manawi MM Natadoropa Zero Lamana Kangalakli Lunana Mars Kuntarok the boat Tawani Toramba Special So Adusu Laglib April Tarani Toida Yatok Suhairi Sasad ki thawdok ta maina tuna sakraba yum chamani phugi miu singda lengakna lupa lak ahum ahum gi senpam piragani hairi thajaba yaba paw gi source amagi matungina ngasi se minister nongthomam birena sia lauduna famkiba cabinet mifamamana sasad ki wathok adugi matangda khanaduna awaba tarba miu singda selgi mating piba haina warif laukibani hairi Mifamaduna yum kai khara sokiba miu gi oina lengakna lupa lak amagi senpam piba haina su lemnaki Lengang na piga dulu besan pamasi installment basis ta piga ni loinana ahen installment atubada lengak na awabatar ba mius singda piga gani hairi. Shaliba thas ke tara manga masung taratur ke lona ba ahingda lamgi wahudagi khul ani gi marakta thoki ba laibak thi ba thodok adugi matungda makhatana thoganinda ba thodok sing thoktana ba haiduna kamjong district ta CRPC ge section shamani phumari salaiduna security gi phibam ngak siena lehore lonana sasat ki khunja sing yamna awaba mongda punsi lele hiramasi matangda impact news ki PCA director Saikom Ruven masung camera fasan Yohen Arambamdagi akan mapawda mama. Chatliba tha sigi taraga manga amadi taraga taruki lonaba ahingda lamgi wahaudagi khul anigi marakta thokiba laibak thiba thodok adugi matungda makha taba thokhaningdaba thodok thoktanaba Manipur Police ki ADGP na luchingba makok thongba official sing mafam aduda station tawduna mikup na hongsingna senaduna leiri thodok aduda sasat khulgi punna yum chamaga yankhai rom maina tumna chakre hairi Masida sunatana khuladu da laiba mahairoi chahum ga humpurom tamba Himkim Memorial Academy shu maina tumna chakhi Wabadi yam wai hayvatare habidi jumma yam chakhrabanina ate dagi relief kaika ekhoi gi damak pangbi yam la arasuko ekhoi adum wai yum leidabanina sida station tawrga leibanina do chak chaba ising thakba ahan nupi angang siyam leye asi singi sizinaba pot singsi marangkai nadi phangbang amdari Nakalama romda thodok adu thokraba matungda mayum makai tangoi oikraba khunja chatret rom manak nakpada laiba Kuki Baptist Convention Center Church Sasat amadi Eastern Kuki Chief Association ki office da sangjafam lauduna lehauri makoi sing adugi damak lanai mioi sing amadi CSO singna relief ki potlam singsu mating pangnarakli social activist ngachomi ramsang nasu cheng bag chama hawai bag ani alu bag ani amadi blanket chama ga sumna ani shu mating pangki mak na phongdorakpada Thodok asi thokraba matungda hojik communal gi oiba tension lainaba wahai amata phongdok pidanaba su apil tawki Shumaina yamna inhuman oiba thodok thokani habagi expectation kana su leirammoina thajai mayamna changaga support toraga okoi punna hingminabagi lambi ama thinaba aduga mangkhiba pot mayam si semgat minaba habasi okoi miyam changminaraga hominasi habasi okoi gi appeal tawjage okoi gi chasat ki responsible oiramba leaders mayam neighboring ki community ki leaders mayam da wari sai mokoi gi darka oiba government da appeal toba yaba adoga individual okoi kari pangba yaba habasi okoi khanaraga yam thuna resettle tonaba habasi okoi khanakre Khunja amana makoi ki tangoi oikraba yumsing asi amuk na honana sabinaba lenga ki pukning singsilakli masiga loinana tungda khunja singi punsi asoi angam thoktanaba security measures sing lokhatpinaba su apil tawrakli asigumba thodok asi khul ani ki marakta danatana lamdam asida amuk hana thoktanaba su apil tawrakli isona simba mi khakdani hoisi adu mafam mathangda asigumba thodoksi amuk thokdangai appeal tawninge Kamjong district ki sasat khulla thokiba thoningdaba thodok adi matung hauji khullasi phimasi yengbada asigi matik thamoi soningai ni asiguma thodok asi tungda amu hana thoktanaba khunjasingna su soda thonja hori impact news tam aramam yuhenga paramjariba Saikom Ruben Kamjong
NSN IM की गवर्नमेंट ऑफ द पब्लिक रिपब्लिक ऑफ नागालिमना ससात खुल थोकिबा थौदोक अदु खुल अदुगी खुंजा सिंगना लोब मखुता पायरमद्रबदी थोकलमलोई हायरकले लालुफ असिना थादोरपा शेरोलमदा सखंगदब खरना लौफम खरा मई थारमखिबगिदमक्ता कामजोंग खुलगी खुंजा सिंगदा ताइसिन मामदी कामजोंग उरखुल लंबी थिंजिनबगा लोइनना शक्तिमान अमसुंग पेट्रोल पंप मई थादोक पिरमबदगी थौदो अदु साउथोलखिबनी तोंगान तोंगान कुकी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना NSN IM यावना तांगकुल सिंगदा ताइसिलिबा असि युमफम यावदबनिसु हायरकले मणिपुर लेंगांगना डिस्ट्रिक्ट अमदा लेफम थोपा सिक्योरिटी पर्सनल अमसुंग मसाक मथुम सिंह निंगथिना थंबीरमलबदी लमगी वहौदगी कामजोंग डिस्ट्रिक्ट के साथ विलेज थोकिबा युमई थाबगी थौदोक अदु थोकलमलोई अथुम मतमदा अवाबा तारब खुंजा सिंगदा मतिक साबा तेंगबांग पोलम सिंह यौहनबियो हाइना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मणिपुर सरकार सिंना लेंगाक तक्सिलकले इरावत वावन दलेबा CPI ऑफिस द पाउमिस उनबदा पार्टी असगे सेक्रेटरी एल सतिन कुमार हाइकिबदा सबसात विलेज द युम गाड़ी अमसुंग माल सांग कया मई थादोकिबगी थौदोक अदो लाइबक थिबा थौदोकने थौदोक अदुना मरम ओइरगा अवाब तारब सबसात विलेज द ngasi CPI गे कामु अमसतुना अवाब सरुक यारुरे हाइना पल्लदुना थोकिबा थौदोक अदो सब साब मरम खंगद्रबसु युमथंग नरिबा संपुई विलेज का लमगी सयनब खरदगी लैबा खरदी लेरे हाइब खंगले असिगुम्बा थौदोक असि मणिपुर लेंगाकना कामजोंग डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी पर्सनल सिंह अमसुंग सबसाबा मसाक मथुम थंबीरमलबदी मतम चाना पामदबा थौदोक थोकलमदबसु यावनी हाइखि मी हम साबे फैक्ट फाइंडिंग कमिटी में सेमे मधु रिपोर्ट गाइबन कानरो डीसी के साइट की सु युम कया मई चाखरे मी कया अवाना तारे सिद हायर लेबो अदु खुदकता रिलीफ मटेरियल मयाम पिननबा युम कई सगनबा अदु गोरेन अपील द पक्तौन तौबा सरकार मा कई दगिसु नाकलनी की मरता साउंडदनबा अमा तौनबगी मधु कानरो खुदकता मांग ताखरब मयाम सिंदो मधु पिबम तौबा कंपेंसेशन दरकार होबो मोगी दुकान फमजरिबा मधु लोनसेन मधुन सिंग मयाम सिबी खोटपिदना मोगी चाखरिबा सिंदो खुदकता सगननबा खुदनबा मधु थौरांग तौसिनसे तुना पैकेट पतंगाई फदन संगे अदुसु मथक्ता कामजोंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ससात मक्तल सुलै ओइरिबा सी चही अहुम फारे ngasi सरकार की अचीवमेंट चही अहुम गी दुमनुंग द ससाती कामजोंग दि औरमद्रे कामजोंग जी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ने हाइबा तम पुंगंग कने बा करिमता लेत्रे बा डीसी ऑफिस फाउ लेते अदु लेन मोय साइजर इम्फाल ऑपरेट तो बोय मा डिस्ट्रिक्ट मोय बगी अवार्ड पे इंफ्रास्ट्रक्चर तंगाई फदन मेखटफम थोए बा ससात विलेज की खुंजा सिंह युम कया मई थादोक लमगी थौदोक नमरम ओइरगा अवाब तारब खुंजा सिंह दंगसी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की माइकैदगी सेंगमदे सान थानब पोलम कया मतेंग पांग्रे लोइनना युम मई थाबगी थौदोक असि अमुहना थोक्तनबा मफम अदुदा परमानेंट ओइब सिक्योरिटी फोर्स थमनबा चीफ मिनिस्टर एन बीरेंद्र तक्सिनगनी हाइनसु कांग्रेस MLA गोमिदास कोंथौजमना खुंजा सिंह दा थाजबा पीखरे कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सन लैबा विलेज असिद युम कई कया मई थादोक लंबन मरम ओइरगा खुंजा सिंह मयुम मकई लैफम लैतदुना टेन खल्लगा लैरे मसिगी मथक्ता साना थंगनबगी खुदोंग सादब कया खुंजा सिंहना मायुकनरे खुंजा सिंहना थेंगनरिबा अवाब सिंह खरदा ओइरबसु कोगननबा MPCC की मिहुत ओइना कांग्रेस MLA कोंथौजम गोमिदास ओक्रम सूर्यकुमार फजूर रहीम यमथंग हाउकिम अमसुंग हानगी MLA विक्टर कैसिंग लुसिंग बकांगबु अमना मफम अदुदा संगसिंदुना खुंजा सिंहदा तेंगबांगी पोलम सिंह अदु खुसिनखिबने लाइबक थीबा थौदोक सिदा नंगरबा इमुंग मनुंग मियोय सिंग उनजब मतमना मखोइना हाबिबसे रेगुलर ओइबा सिक्योरिटी फोर्स एदि पुलिस पु ओइरगसु पुलिस सिंग से आयामना लाठी पाइबा चई पाइबा नोंगै पाइबा पुलिस लैतबा अदु नोंगै पाइबा पुलिस सिंग थंबियो अदुरगदी पोट मचा मदे होरगदी मतम चाना मदु कर्टेन तब लाक्सिन होबंग अखोइ ngangmadamna hariba adu laksil hobusing ngamdabasi aduna maram oibani maduma yam tuna thambiyo hai masi sarkar da akhoi tour gi note ama semaga akhoi so soidna sarkar da pijagani soidna so government na tawbirakani habiga set pathaja basu leijai aduga mangriba property sing se asigi so soidna compensate tawbirakani aset pathaja ba leijai honorable MLA mayam laiga khoi gi awaba grievances victim mayam ga unarega sida wari sanaba phangmase akhoi yam nangai jai government of Manipur sarkar na akhoi gi lamdam si leifam sida permanent una security post ama thambiyo haibase appeal tawjaningi hojigi normalcy life lagnanabagi hannanabagi government of Manipur na fajana akhoi gi victim si jengbirega
ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯌꯧꯔꯛꯇꯅꯕꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯤꯝ ꯐꯖꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯅꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ Sasaki awaba nangleba kunja singda Mami Thawan Foundation amasung Mayon Society na paikatpa project Sia and Care na firol sing mateng pangkre. Saurang na firol sing tarumok ngasi New Lamulenda leiba TYC Club ki khutang da khusuna kibani. Tharom maduda Mami Thawan Foundation ki chairman Romi Maitai na phongdo kibada asiguma laibak tiba thodok asi amuhana thoktana ba aikoi masel nungsi sanana leiba lamdam ama ohelasi haina sa phongdo ki loinana awaba tarba kunja singda lamdam asi ki miyamna su angama mateng pangminasi haina su makata ki ngasigi tharom maduda Tribal Youth Club ki General Secretary Jim Su Saruya ki Council of Higher Secondary Education Manipur na lauba sa ISU class 11 amasung 12 ki Mars kun amasung Mars ahumda lairamba practical amasung theory ki exam singa do Mars kuntramato ki matung da nauna routine thoklagani loinana exam ga mari lenaba thabak thoram khodimaksu Mars kuntramato fawba matau tawroi haina council gi cherula mana khangalakli Hauji matanga spider break matang laujage break ki matungda NCP Chief Sarad Pawar Union Minister Ramdas Athwali yauna candidate kuntra taretna Rai Sabha gi member oina lamba yaudana mai paki bagi pau amadi Manipur ma samalim gi tonga tongba i pau sing pudra laksage impact news po mengta da review break matung taranok sari hauji makhata ba pau da Sanabadi district ki pau mata area da kuntramari suba sam rifles na frisking amasung seking satabada fabani haiba innocent IM gi kada manga sabsaba evidence phangdi haiduna ngasi thadokre Laluf asigi kada ni haiba mioi manga asingarang Assam Rifles sa faraba matung da Sangmai Police Station sinaraki bani faraba singasi ngasi lamfiela laiba CGM Imphal East puthuloba matung da courtna lupa lak amamungi PR bonamasung manaba security piraba matung da bail da thadok nanaba khangan ke Kuthramari suba Assam Rifles na Sangmai PS ta piba report ki matung ina akanaba paw mafangbadagi Kuthramari suba Assam Rifles na ngarang tilpung tarani thoi ki minute phum ngaram sa matamda laloba khara Satok sasin tauri haibagi akanaba paw mafangbadagi Senapati gi paw mata area da frisking amasung checking tauki checking tauringai da tata sumo amada lakpa mioi manga asi fabangam kibani makhoida wahang pakum pahong satabada manadaba pakum pibadagi makhata na wahang pakum satabada mioi manga adu innocent IM gi kadar oiram ki loinana makhoi Hebron dagi ukrulda supply amasung reinforcement gi damakta satpa oiram ki Makhoidagi seloina lupa lak aniga lising marfunipan ga satruk tara fangki hairi ngasi CGM Imphal East da puthokpada case asigi ayona APP gi khuthang da courta evidence amata laite witness khara examination tawgadaba wali masigi damakta judicial remand PBU haina prayer tawki courtna nakalani maki wa tarba matungda lupa lak amagi PR bon amasung manaba security piraba kanda veil da thadok nanaba khangan kibani Kanglaipa Communist Party Military Council Progressive na Manipur gi BJP government na laisema sana jawbabu MP gi Mikhal thengnahanduna Kanglai Puari gi mami samanana basili haina maral sirakpakalona thong adu yaning di haiduna lakliba tang kunma thoida pung tara mangagi Zenin strike lautholakli lona thingkraba laluf asina thadorapa chirlamada Zenin strike asi nimit asigi ayupung taruk tagi nimidang waram pung nipan faba sathagani Miamgi lamdam asigi mayukta lep krabanina laisema sana jawbabu makhatana Kanglai ining thau ama oina sakang bagi kanaba laitre mahakpu KFCPMC Progressive na matam supagi Kanglai pakta boycott tawre su hairakli Board of Secondary Education Manipur na lawa class 10 examination da subject taro ke question leak oiba da senaba maru oiba mi ani ngasi desama ma di AMS na paungbi sing mamang da puthokre question leak oiba gi wathok ta maru oiba chenaba mi ani laingak na kankhatuna thamba asida wathok asida laiba asigi angamba thau kaya chenarabara haina mairulup singasina wahang tawrakli ngasi kwa kaitena leiba desam gi mailo sangda paumi singulabada class 10 exam gi question leak oibada chenai haiba mi ani Lisam Robinson Singh apopagi mingna Lisam Dizen laifamna Thawbal Hauka amasung Ataw Rahman apopagi mingna Abdul Gani laifamna Borayangbi awang laikai bunga si puthokhi
देसाम की वाइस प्रेसिडेंट ओइनाम सिल्तल पाउमी सिंह द फोंगदोरपदा लिसम रोबिन्सन ना अताउ रहमान द लुपा लिसिंग निफू की सेनफम पीरगा क्लास एग्जामिनेशन असिगी क्वेश्चन पीनब हाइकी अताउ रहमान ना नाउदखोंग सिंगयाद लैबा लोइनना सगांग द लैबा टी पॉल हाई स्कूल द क्लास 10 एग्जामिनेशन द इन्विजिलेटर ओइना थौ पुबा ओइनाम विद्यानंद अपोबगी मिंगना ओइनाम बियोनी की खुथांगदा सब्जेक्ट तरुक हाइबदी इंग्लिश MIL मैतै मयेक सोशल साइंस साइंस मैथमेटिक्स होम साइंस की ओइना एग्जाम तब नुमित की अयुक पुंग निपान मखाइदगी निपानगा मिनिट कुंथ्रानिथोई फावगी मनुंगदा क्वेश्चन सिंग मोबाइल फोन की खुथांगदा अताउ रहमनदा फंगन खिबनी हाइबा खंगब ngamle हौजी ओइनाम विद्यानंद वाथो असिग मरी लेनना मियोय अहुम जेलदा थाजिनख्रे हाइकी मसी सही की असिगुमाना क्वेश्चन सी करबा तौरब्रा हाइबगी सिंगनबा तौरंगनी हाइबगी थाजबा देसाम अमदी एम्सा यामना चांगना फाउदुना लेरी असिगुम्बा थौंग असि ममुताना मुथनबगी दमक्ता मणिपुर पुलिसना चथरिबा इन्वेस्टिगेशन सिदा पुक्सियन सेंगबा चेनरिबा खुदिमक मरा लेबसिंग चेराक पिफम थुई करिगी दमक्ता क्वेश्चन जोलंबा क्वेश्चन लेरंबा ओजानी सी ngasi फावबा कंखलगा फादना थममिबसी मसी करिगिनो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सिंग असि अथुबा मतमदा मियाम मांगदा पुथुओगा मरा लेबसिंग खुदिमक कंखटपा यारोय असुम पुथोरक्त्रगदी देसाम अमदी एम्स की सेमिबा इन्वेस्टिगेशन टीम मसिना मखाताना लेमहौरिबा क्लास 12 अमदी 11 की कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सिंगसु पुथोकसगनी अदो ngasi नुमित खरनी मतुंगदा क्लास 11 की लीक ओइबसिदिगी मतांगदसु अखोई मियाम खंगना मीडिया के ममांगदा असिगुम रिपोर्ट अमा पुथोंगनबा यामना कन्ना सेम सारी मणिपुर की निंगथौले सेम सना जावबना मियाम की खोलाव की मायोक्ता पॉलिटिकल पार्टी अमद याउदना राज्य सभा की MP अमा ओइगनी हाइबगी असेब फिरेब लैख्रबनिना थास के कुनमरी फावदा निंगथौफम थादोक्तुना सना जावबो ओइना पार्लियामेंट चटपीखो निंगथौ ओइना चटप यारोय हाइना मणिपुर के तोंगान इमालुफ निपाना पुन्ना थादोरकपा सिरोलमना खंगलखले मणिपुर के तोंगान इमालुफ सिंगदी नुपी समाज कांगलामै पोइरे लेमरोल वासुदेव सिटवा किल इकलम सुंग तमी सिंगमी गिलु सिंगबी सिंगना खुयक पीदुना थादोरकपा सिरोलसिना सना जावबना लेबाक निंथौ अमा ओइरमबदगी मिसम अमागी थाकता कुमथरक्तुना थबक तौरबनिना मखाताना कोनुंगी थबक थरम सिंगदा यावबिगनु हाइनसु मखाताना पलकले कोलाबोन सोक्तुना लैरिबा इम्पैक्ट न्यूज की वीडियो एडिटर निंगोमम जोनी दा थामबन केंद्र की MLA कुमुक्सम जोय किसन्ना सेल की मतेंग पांग्रे डेमोक्रेसी की असेंग महाव मियामदा फंगनब होनबदा मीडिया पर्सन सिंह की असोब थौदांग लई मीडिया पर्सन सिंह की मपांगल कंखलनब मतम ओइरि हाइना MLA कुमुक्सम जोय किसन्ना फोंगदोखरे ngasi MLA Komuksam Joy Kishanna Pisum Ningombam Director Laiba Ningombam Johnny Say Kuntra Taret Apobagi Mingna Laikidraba Ningombam Iboto Miki Yum the Satuna Una Kilunana Atuba the Anaba Faglaktuna Tabak Taubangamba Oisun Haina Fongdoki print and electronic media की मथौ से वांगलप कांदा कोई डेमोक्रेसी की मगुन सेंगलकदोय अखोई की प्रजाना हाइदोकपा ngamdaba miyamna haidokpa ngamdaba mayam ama ngasi print and electronic media na phongdorokpadagi minakong oiribani akhoina knowledge leitinga ra print and electronic media ra phongdorokpadagi madurei knowledge loroga koi house calling attention da natra tongan film da koi pukhal ibani aduna akoi khudimangna media gi thabak tawriba ichini naw marok mapang singse makoi si category amada thambiraga yamna respect tawsu darkar lei print and electronic media se chawhalaba kanta da democracy gi mahaw si leiraga chawkhotpagi khumang action doini print and electronic media se namjanba akoi gi freedom of expression se mahalagri democracy se leiten lobo chamanarabani aduna manipur gi print and electronic media gi sinal option loriba thodang ase manipur myam punamna su support tobi haiduna myam punam ta appeal tawse All Manipur Working Journalists Union Amzu की member और Impact TV की video editor निगोमम जोनी दा Amzu Standing Committee की माइके दगे सो सेल के तेंगमांग पीखरे तेंगमांग सिंगसी Standing Committee की member Internal Audit L Pritam Secretary Administration जोतिन खुंद्राक पमम सम member आसेम बेबी शाना जोनी की पिसुम निगोम लेक्ता लाइबा युमदा कुशिना की बने पनबयाई थास की निपान की तरह तो फॉरवर्ड निमित मंगाने सुबना सतकीबा Amzu की तरह सुबह स्पोर्ट्स मिट की अरुब नुमित तांग तारा निथोइदा पांगथोकिबा क्रिकेट टूर्नामेंट सानबदा जोनी गी थंगबा कॉलर बोन टेक्तुना एडवांस हॉस्पिटल दा लायंगलकिबनी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया
Athawali Manipur State Committee ki President Maiso Thaunawjamna su Impact News ki video editor Ningomam Johnny da sel gi mateng pangkre ngasi RPI Athawali ki State President Maiso Thaunawjamna pisum Ningomam Director Leiba Ningomam Johnny amasung magi yum gi music unaki panba yaba amada Ningomam Johnny All Manipur Working Journalists Union yausang kumaiga mari lenana sinba chai go iba yausang sports ki arobin bita sana ki cricket tournament amada soktuna layeng dun le rakibani Sahi taruk tangai ribi Imphal West ki tabungkok maya lekai dagi loitongbam Martina Apokpa Gandhi Now Kobin Pimasa ama Pukri da tabadagi lekai asida leiminaba loitongbam Resmi sahi taret Apokpa Mangol Zaung na matam sana imung manung da pau pibadagi khudong thiba thokadabadagi kanmangam hauri hairi ising da taduna punsi manglangmadabi na pimasa amabo kankiba asigi damakta loitongmam Resmi gi thaunabu tabungkok Progressive Youth Pioneer Association na thagat pamasung nungai ba phongdorakli Blood cancer na nabadagi Jennings Hospital da layeng duna leriba kumjal sinitara gi council na loba class 12 examination gi commerce stream da Manipur pumagi makok ta kiba gurumayum robato gi layeng bada Kusam samina si haiba WhatsApp group amana sel gi mateng pangkre singjamai wangma khetri lekai gi naha singna punsinna semba WhatsApp group asina lupalising kuntra gi sel gi mateng adunga se koma khetri lekai da leiba robato gi mayumda haktheng na satuna robato gi apokpada mateng kusina kibani hauji sana bagi pauda Mangasuba MNCA Plate Cricket Tournament ki ngasi makha taba league match mari sanakre Manipur Cricket Association ki ming makhada satharli ba cricket tournament sigi ngasi Luang Pop Cricket Tournament stadium na sanaki ba mangasuba league ta tos ngam ki ba RCT malomna match asigi apib over nifu yaudana over kontrata ka ball mari da wicket taramak turaga run sama putra ni thoilo ngam ki bagalena match asigi ani suba batting sanaki ba TCMDC Thongjuna match asigi over kontra mapan ga ball ani da wicket taramak turaga supna gi run sama kun manga khak lauduna match asi run omputare ta mai thi banangki Tournament asigi ngasi thawal moizing gi sanabung na sanaki ba taruk suba lektana tos ngam ki ba kongba cricket club na betting hana sana ke match asigi abibu oba huni fuda wicket tare turaga run sani humudra tare lauki masigi pakumda na match asigi ani suba betting sana ke ba YUCC kwakatil morang puri laikai na match asigi abibu oba ni fuda wicket mapan turaga subna gi run sama marifu mari khak lauduna match asi run maftra hom doida maiti banangki Satharali ba cricket tournament sigi ngasi sana ki ba langthaba cricket ground sana ki ba tare suba lektan atos ngam ki ba PTCC pasoina fielding hana sana ba warif lauki match asigi ahan ba betting sana ki ba SSU sinjamaina match ki abibo over ni fu yaudana over kunmari ga ball ahumda wicket taramak turaga run humbu taruk aduga match asigi ani suba betting sana ki ba PTCC pasoina over tara manga ga ball amada wicket manga turaga run humbu tare lauduna match asi wicket manga da mai papangam ki bagalena ngasi model higher secondary school lamasong Oriental College ki sanabung da sana ki ba nipan suba lektana tos ngam ki ba STC laifang khunongna betting hana sanaduna match asigi apibo over ni fuda wicket nipan turaga run sani ko nipan lauki match asigi ani suba betting sana ki ba RCA lilongna over kontra nipan ga ball anida run sani kuma pa lauduna match asi wicket tarukta mai papangam ki Satharli ba cricket tournament asi da Manipur ke tongan to ba mafam sing da ki lapa team kun marina tongan ba cricket sanafam marida sandri balik match sing da sarv yare Board of Cricket for Control in India gi miyang makada umpires level 1 course ama pangtholagani hai Saliba sayasigi me thagi tara tarukta kun fawbada silong da pangthokadaba umpires level 1 course asida cricket sanaram laba sahi nifugi makhada leiba sanaroi oibagalunana yamdrabada thangna state ki thakta pangthoba cricket match singda sahi ahum umpire ki thabak thoram sing tarunaba mioi singna course asida saru yabagalunana akuba marol lowang somam da leiba Manipur Cricket Association dagi thasigi kunmanga fawagi manunda khanglaba yagani haina MCA gi maike dagi thadorakpa cherulabana khangalakli
Numid humni sumna satarakiba basic sport climbing training as Manipur Mountaineering and Trekking Association MMT ki complex solution kre training program as Ministry of Youth Affairs and Sports Government of India ki sentang makada Indian Mountaineering Foundation IMF any zone ga MMTA Manipur Mountaineering and Trekking Association amasung Manipur Sport Climbing Association na punna kusamna duna pangthokpani ngasi loisinba numita trainees singi oiba climbing competition pangthokkiba galunana makomatang taraba singda asamba khudol supiduna pongning thawatki hauze arobada maruba paamona Punjab ta sai humtran thoi suraba nupa amal laiki da bagalunana leiba asid novel coronavirus na sian kibami gi masing mari sukre positive oiba gi masing na samag muftra tre sukre National Security Council PMO dagi public movement restrict tauri haina press release ama social media da sadung libasi sasinab aran mani haina press information bureau na sengdorakli Sasar ke thawdok ta maina tumna sakraba yum sa Manipur gi mioi sengda lainga ki maike dagi lupa lakh ahum gi sanpam piragani haina state cabinet and wari flow grade Sasa thawdok ki matong da Kamdong district ta CRPC ke section cha Manipur mari salaiduna security ki akanba section thawrang sing lawpatli yum laijadara ba kunja singidi awaba mawongda punsi lelaure Senabadi district ki Pawmata area da Kunthamari suba some rifles na pressing amasung seking sathaba da pabani haiba innocent IM ki kadam manga sabsaba evidence pangdi haiduna thadokre Amasung board and lower class and examination da subject taro ki question leak hoiba da senaba maru da mioi ani ngase dia sama masung am sa pawmu si mamang da putokre